Shalom, salam menjua-juah man banta kerina. Kekelani Tuhan, malam dengan meriah ukurta, banci dengar kita jumpa arah media enda, guna banci raduras ngerenungkan karena kata di bata. Si jadi bahan khotbah minggu, tanggal 5 Mei 2024, sini gelari minggu rogate, ibuat ibas kitab Sada Raja-Raja, Windu 10 waluh ayat 36, seku ayat 40. Perlebih ersentabi kami, erkitekan erbagai-bagai kegiatan gereja, erbahanca kesibukan demi kesibukan, kami hanya banci menyapa kam melalui suara. Mari kekelani Tuhan, ibas ateta ngerenungkan kata di bata, si pesikap lebih ukurta, ertoto kita mindo gegehman Tuhan, guna ngalokan katana. Ras kita ertoto. Bapa kami seringan ibas kini rajang surga, keleng atendu tetap kap ngarap-ngarap kami, sim pengasup kami, guna dalani wari-wari kegeluhan kami, dengan pengasup kami, dahikan erbagai-bagai dahin, si ngena bagi atendu. Maka Tuhan ibas paksa enda, ate kami ngerenungkan sada bagin ibas katandu. Ngerana dagi kam arah kemahandu sila serta enda, gelah katandu si icecarkan kemahandu enda, sentudu bagi paratendu. Dengan banci, mabai kerina kami sindengkah kenca, lako pekena-kena sikap geluh kami, semakaatan tetap kami igelari anak-anak di bata, si tutus ibas artoto. Man bandu kami pangendes o Tuhan, kelangkan anak du Yesus Kristus kami toto. Amin. Kekelani Tuhan, kata di bata si jadi palas renungan ta, ibas kitab Sada Raja-Raja Windu 10 waluh, ayat 36 seku ayat 40 bagenda katana. Kencase paksana arbahan persembahan si karaben, ida hari Nabi Elia batar-batar jenari ertoto ia. Oh Tuhan, di bata Abraham, Ishak ras Jakub, cidahkanlah genduari, maka kam kap di bata Israel. Jana aku kap suruh-suruh hendu. Babetahkanlah maka kerina kubahan arah perintahdu. Alui aku Tuhan, aluilah. Gelah ia teh bangsa enda, maka kam Tuhan di bata kap. Maka kam ngesimabai bangsa enda mulihkan man bandu. Maka ipesusur Tuhan api, meseng ibahan na persembahan, ras ranting dai, bagi pekerina batu ras tanah, canah lau silit ibas parik dai pekerah. Asumidah kalak dai kejadin langkem ia minter kerina, ibabot tanah, canah nina. Tuhan kap di bata, Tuhan ngenca di bata siman sembahan. Iperintahkan Elia man kalak dai nina, tangkap kerina nabi-nabi Baal, sekala pe ola pula. Kenca itangkap kerina nabi-nabi ibaba Elia kulau kison, ije ibunuh na. Sejenda kata di bata si jadi palas renungan ta, ibas minggu rogate enda, alu tema Tuhan, aloi min pertotonku. Perpulungan sini kelengit Tuhan, pernah nge pertotondu lai aloi di bata. Atau adi si ukur-ukuri, bas kidakah kita ertoto man Tuhan di bata. Pertoton ta si kuga, entah pertoton si apa ini, si biasana i alui di bata. Mari erlajar kita lebih arah Nabi Elia ibas nehken pertoton man Tuhan, alu palas renungan ta enda. Kegelani Tuhan palas renungan ta enda, nuriken karena uga Nabi Elia berhadapan ras nabi-nabi Baal. Banci katakan enda semacam pertarungan ya, pertarungan iman. Sebab Nabi Elia ersura-sura guna buktikan
maka di bata Jahwe ema di bata singgeluh si arkuasa. Sedangkan di bata Baal ema terjeng berhala-berhala mati si lalit kuasana. Maka nina Nabi Elia artotoman Tuhan di bata. Nina Tuhan di bata. Cidahkanlah genduari maka kamkap di bata Israel. Nina Atena di bata njabab pertoton na gelah teridah man bangsa man nabi-nabi Baal maka Tuhan kap di bata. Janah nina pabetahkanlah maka kerina kubahan arah perintahdu. Itegaskan Nabi Elia sekali nari tanda sinuduhkan maka di bata geluh yang rana kap yang mereken perintah labo bagi patung-patung berhala silang geluh. Konteks napa si kerajaan Israel singgo terpecah jadi dua kerajaan. Ema Israel Utara ras Israel Selatan. Ija Israel Utara isina 10 suku. Iba suku-suku bangsa Israel. Ras Israel Selatan sini gelari kerajaan Juda isina 2 suku. Ibas paksa si penguasa ibas kerajaan Israel Utara eme Raja Ahab ras Ratu Isabel. Raja Ahab eme salah satu raja si jahat si mabai bangsa Israel papa arsemaman berhala-berhala eme Dewi Asera dengan mabai bangsa enggelu ibas dosa. Kehadiran Nabi Elia pak sasi eme bekas perintah di bata guna ngelawan penambahan Baal ras mabai bangsa Israel mulihkan arsembahku di bata. Dewi Asera si sembah bangsa Israel Utara pak sasi eme Dewi Asera si percaya sebagai Dewi si mereken kesejahteraan arah pertanian si ngasup penusur udan. Maka Nabi Elia isuruh di bata menjumpai Ahab adisyoge bas bindu 10 walu enda ayat si pemena. Pak sasi jadi mekelihen. Arkitekan enggo hampir 3 tahun lego la nusur-nusur udan. So bagaimana ibahan di bata ngukum bangsa adi sioge ka bindu 10 pitu ayat si pemena bagaimana ikatakan. Adi labo aku mindosa nina Nabi Elia. Labo ipo susur di bata udan. Maka pas si jumpa mo Nabi Elia ras Raja Ahab. Jenari terjadi percakapan. Maka ipapulong Raja Ahab makerina kala Israel ras nabi-nabi Baal ideleng Karmel. Tadis mo Elia ilebe-lebe kala dai kerina nina. Asa kay nari dekahna maka ipatatap du ukur du. Adi Tuhan kindi bata sembahlah ia. Tapi adi Baal kindi bata sembahlah ia. Enda pancis yoge bas bindu 10 walu ayat 20 sada. Pak sasi Nabi Elia ngenca satu-satunya nabi di bata. Cana nabi-nabi Baal terem lin 450 kalak. Ije meibenakan pertarungan idalang Karmel ija 2 kubu antara Nabi Elia ras nabi-nabi Baal. Radu-radu ia mereken persembahan jenggi lembu guna igelah zenari itamakan ku ingan mere persembahan. Tapi alu syarat la ipegara apina. Isuruh Nabi Elia gelah nabi-nabi Baal leben ertoto man di batana gelah ipesusur di batana maapi notung persembahan kaisi terjadi mulai pagi-pagi seciger lande ia kerina jenari arlebuh aloi kami o Baal ni naruli-huli tapi sorakai pelalit terbagi semakan nina Nabi Elia tergangan ban sorandu bancing entah sangana tunduh di batan due maka terpaksa ingetindu ia nina.
Zenari rahgang na mo ibahan kalanday sorana. Zana igari sina kape daging na alurawit. Ya. Semaka malaran daruh na. Ngaya jam telu karaban lalit kahai pesi terjadi. Kekelani Tuhan kenca bagai isuru Nabi Elia makerina jelma terdeheren. Jana ipesikap na batar-batar guna ingan persembahan ku Tuhan si enggondu be iruntuhkan. Ibuat nama 12 batu, 12 mewakili 12 suku bangsa Israel. Ikali na pari ise kelewat batar-batar Iam parkena ranting ibabo batar-batar makai tamakan nama janggi lembu singgo ipotong-potong. Zenari pindona 4 gucilau. Icur-curi nama persembahan ras ranting dai alulau La terjeng sekali ngencai lako kena tapi sengaya 3 kali. Semakan godem pari sindai ikalina alulau. Enda banci sioge. Ibas bindu 10 walu ayat 20 sehku ayat 35. Maka sehku palas renungan ayat 36. Kenca sepak sana nehkan persembahan karaben arto to iya. Nina. Alawilah aku Tuhan. Alawilah. Gelahita bangsa maka kam kap Tuhan di bata. Kam ngesimawa bangsa mulihkan man bandu. Kenca Nabi Elia artoto. Nusur api ipesusur di bata. Meseng mempersembahan dai riku ras ranting na bagai pe batu ras tanah ikut meseng. Canah lau sindemi parit dai pe kerah kerina. Banci sioge ibas ayat 38. Ngidasi langkem kerina kalak dai sinaksikan perbahanan di bata. Nandangi pertoton Nabi Elia. Cenari isuruh Nabi Elia menabi-nabi Baal dai itangkap guna ibunuh. Jadi pertarungan enda menangkan Nabi Elia. Kekalian Tuhan kai dage pesan man banta. Nabi Elia si berjuang guna nuduhkan kuasa di bata gelatang kas iida bangsa Israel. Maka Tuhan di bata makap di bata singgeluh. Lasi tipe permelakan di bata. Pertoton Nabi Elia ijabab di bata. Pertoton na labo gedang. La irangkai-rangkai na kata-kata na. Janah laka tergesa-gesa tapi alui di bata. Kain dia sirbahan maka toton tak ia lui di bata. Kepeken. Labo ban kedang na pertoton labo ka ban jile na kata-kata na. Tapi gelah ibagikan di bata pertoton ta. Harus min pertoton ta bagi pertoton Nabi Elia. Elia artoto labo guna pamer kehebatan, labo gelah papuaskan diri, nalukan musuh-musuh, semaka karina kalak mujikan ia, lang. Elia artoto alu kata-kata si sederhana. Tapi pertoto na artujun guna ancidahkan kuasa di bata. Maka di bata si sembahna, di bata singgelo, si erkuasa. Semaka bangsa Israel mulihkan arsembahku di bata. Kekalian Tuhan, adikam artoto kain dia tujundu. Adi Nabi Elia dai artoto gelah ida bangsa Israel, gelah ida Raja Ahab, rikuras nabi-nabi Baal, maka Tuhan di bata kap di bata sir kuasa dengan di bata singgelu. Adi kita kuga. Enda jadi pertanyaan refleksi guna si renungkan. Adi sioge ka ogenta ara kitab perbahanan Rasul-Rasul 6 ayat 5 sepitu karena kisah pitu kala diakan. Si pilih guna nampati rasul-rasul guna ngelai perpulungan terkhusus si mesra baban geluhna.
Pitu nakala iba baku lebe-lebe rasul-rasul zenari erto tomo rasul-rasul Janah ipasu-pasu na tumpang tahan ia kubabo. Pitu kala sekala. Tujun rasul-rasul ertoto magalah kesah di bata erdahin arah si pitu kala singgo ipilih guna jadi diaken nampati pendahin rasul-rasul. Bagaimana cara rasul ibas ngendes kendahin tumpang tahan ia gelah dahi kena dahin na alu mahuli. Maka ulih nali ibas ayat pitu. Pertoton rasul-rasul erkuasa arah diakan singgo ipilih. Semaka kata di bata rembarna sebab rasul-rasul ngobanci fokus guna pembarkan kata di bata ngajarkan pengajaran Kristus. Zanah tambah nakape kalak site i Jerusalem arkiteken keri nanggo terlayani arah pitu kalak diaken sing nampati rasul-rasul ngurusi keperluan perpulungan pak sasi Jadi pertoton rasul-rasul pak sasi ertujun gelah kuasa Tuhan erdahin maler kubabo diaken si pitu kalak gelah reh terem nama kalak situ. Jadi ertoto labo terjenggelah icukupkan di bata keperluan pribadi ta, keperluan jabuta, di bata mereka rezeki, di bata mereka kesehatan, rasa terusna. Tapi tujuan ta ertoto magalah tang kasih dah kuasa di bata, erdahin arah kita, erdahin arah teman geluta, arah anak-anak ta, arah serayan Tuhan, arah gereja ni Tuhan. Ertoto gelah tangkas kuasa di bata tergejap menkerina celma. Labo terjeng untuk keperluan pribadi ta. Jenari kencanggoi aloi di bata pertoton ta si mindo rezeki mindo kesehatan laka si respon ngadi bas kita kangenca. Tentu adinggo iberikan di bata kita rezeki, iberikan di bata kita kesehatan, si pake kerina guna jadi pasu-pasu, arguna man sekeleweta. Labo terjeng sinikmati sendiri. Adinggo berikan di bata kita kesehatan, harusnya si pake gagah kesehatan ta guna tutus sembah manbana, tutus ku gereja, RPA, RPCC, ras dahin-dahin pelayanan bagi dahi teman si sakit, bagi pengapuli si pak sana erceda ate. Jadi senina dengan turang ibas gelar Kristus ertoto. Salah sada cara berkomunikasi yang paling canggih. Lah perlu alat, lah perlu biaya, lah perlu pulsa tapi kuota, lah perlu sambungan listrik. Melang. Piga-piga warinari kita ngerayakan kenangkihan Tuhan Yesus ke surga. Itadingkan na kita idoni enda tapi labo kita melumang. Sebab lid kesasi badia isuruh di bata guna nampati ngajari dengan persingeti kita. Kenca kita persingeti kenangkihan Tuhan Yesus ke surga. Berngina kita mulai perapekan doa. Sana hari Minggu seku hari Sabtu, ijema kita ngelakukan pekan doa. Mabai kita gelah, reh ngasupna, dengan reh tutusna, jadikan ertoto jadi asam geluh ta. Jadi salah sada cara berkomunikasi mantuhan di bata. Maka kenca kita ngalukan kesasi badia sinusur ku tengah-tengah doni enda kenca Yesus nangki ke surga lanai bolid alasan man banta kita kalak Kristen la beluh ertoto lanai bolid arusna kita la beluh ertoto sebab bas kita ngolit kesasi badia kerina kita ngobeluh ertoto asal ngid lah. Sebab lid kesah Tuhan sing ngajari kita. Adis yoge pe Roma 8 ayat 26 nina sebab lah siete
kuga arus na ertoto, tapi kesah mo ertoto karena kita mandibata. Kekelani Tuhan minggu enda igelari minggu rogate. Si artina ertoto lah. Ibas nalani proses kegeluhan enda, kadang ertoto jadi hal si terlupakan, terabaikan. Megati kita kalak Kristen si jadikan ertoto jurus terakhir, ya, senjata terakhir guna menghadapi pergumulan geluh. Contohnya lit sada jabu. Si pak sana arbebe ngadapi anak nasila terajarkan. Sepesi mereka nasihat tapi pengajar man anak ela bagi kena. Maka si orang tua engkau pasrah. Zanah nina engkau meyah. Si totokan saja berarobah nina. Pernah kang lit kalak sebagai iidahandu lit isekelewendu. Si tuhuna ertoto harus jadi senjata utama ibas ngalakan perbeben geluh. Bagi Nabi Elia bas ngelawan musuh-musuh na Nabi Baal. Ertoto yaman Tuhan dibata. Sebab te iya Tuhan dibata ngasup guna nalukan imbang-imbang na. Mekala sila te man dibata. Cenah ertoto pe labo terjanglit perlu ta. Harus kang lebih si bangun hubungan si erat ras dibata. Adi contoh na ibas kegelunta si tep-tep wari tupung lit perlu ta. Me rasindeher na ras kita ngeleben si pindo. Ta eman kalibubuta, seninata, anak ta, orang tua ta. Pokoknya silit hubungan na ras kita lah. Maka pang kita maindo. Pagipe ko Tuhan. Harus min leben si bangun hubungan ta. Ras dibata. Gelabas kita nakan pertoton bersih ukur ta, ras pelit ije. Pengakun maka Tuhan dibata kuasa kap. Enggak meleben si tandai Tuhan dibata maka bas kita toto labo terjang lip service, labo terjang kata-kata seirang kai, tapi alu palas kini teken kita toto. Rusur menda si bagi nasihat doa adalah napas orang percaya. Berarti si labor toto lanai kap erkesah mate. Tapi mate ijenda mati secara pertendin. Sebab lanai ia kuina kuasa dibata ngasup erbahan kahipe. Lit sekalak nade si tu tus kelbas arkini teken. Sinande pak sana kalian ngalakan perbeben arkiteken anak na gutul. Anak na latu mantuhan. Berlawanan kal sikap geluh si anak rasinande. Adinande na cara nang geluh terpuji. Ras patut kal jadi usihan man kerina kalak situ. Tapi berlawanan ras anak na. Anak na si tik pelalit si mahuli bas iya. Bahkan pernah jadi penganut aliran sesat. Amin bagigia sinande la pernah putus asa guna notoken anak na Jana mambur pe iluh na tetap dia sabar. Rasdem pengarapan. Nimai jawaban Tuhan. Gelai menangkan Tuhan mempusuh anak na Ketutusan na ibas ertoto. Guna mindo gelah anak na te mandibata. Berbuah manis. Ija terjadi mempertobatan ibas diri si anak. Anak na tergelar Agustinus. Si kedungen na jadi sekala tokoh bapa gereja. Si tercatat ibas sejarah gereja-gereja. Sejarah gereja-gereja ibas doni enda. Maka arah Agustinus angkas mo. Itandai kala. Kuasa dibata ngalawi pertoton nandina. Kekelani Tuhan kam go 3 tahun. Notoken anak tape perbulangan, tape daharandu, segelar kini teken yaman Tuhan. Dilengar buah totondo teruskanlah. Sebab labolit toto sila arbuah, ibas kegeluhan ta. Andaskanlah pingko-pingko taman Tuhan, sebab Tuhan arkuasa kap.
Ia kap di batas sing geluh. Amin. Tuhan pengasup kita lalankan katana, mari ras kita toto. Ipuji dengan isembah kami kam Tuhan, kam kap di batas sing geluh si erkuasa. Ku bas tandu endeskan kami kegeluhan kami, sebab te kami teruh perkuah atendu kami geluh kap. Geluh secara pertendin guna naksikan berbagai-bagai tanda kuasa handu. Bahan dulape kami gelah tetap sabar dengan dem pengarapan bas penangkih toto kami. Semaka ibas waktu na pepagi i alawindu meka pertoton kami. Ajari kami gelah ertoto guna petangkas kuasa di bata. Erdahin ibas geluh kami, erdahin arah kerina kalak sekelot kami pe. Semaka terem nama kalak singakuken maka kamkap Tuhan di bata. Ibas gelar anak nu Yesus Kristus kami toto ras ngatakan bujur. Amin.